Prošli sad smo počeli raditi Edgar Allan Poe, rekli smo da je on jedan od prvih američkih književnika koji je ušao u sustav svjetske književnosti. Vi ćete za sljedeći sat pisati esej kao vježbu. Esej se može naučiti pisati i jako je važno da shvatite tehniku stvari i onda vam nikada neće biti problem bilo koji tekst da dobijete, pa bio on i nekakav neknjiževni ili nepoznato književno djela. Luka! Tako da ovo što ćemo danas raditi je u stvari priprema za ono što vas čeka sljedeći tjedan. Dođi do mog stola. Profesorice, ja se ispričam, ali ja to Antigonu ništa ne razumijem. Ja sam jučer do pola jedan bio budan i ništa nisam razumio. Dobro, Luka, ti znaš zašto sam ja tebe pozvala sad? Ne radi se samo o Antigoni. Radi se o upisima u e-dnevniku. Dobro. Naprimjer, što bi značio upis učenik uhvaćen u krađi? Pa nije to kako se čini. Penisice. Temo Marić. Mislim ne, to je moje Marić, bili se to je moje. A reci mi što znači ovaj upis učenik puši u dvorištu škole? Krivo je ispalo. Tu što ima? Pitanje samo. Što vam mi sljedeći sad? Mislim da imamo hrvatski. Idem sam pridržati ovako. Luka! Profesorice, nije moja obećanja. Pa ti pušiš u dvorištu škole. Pa ja njemu Stvarno. Piše učenik uništava imovinu škole. To je isto vjerojatno slučaj. Da, ali... I sad, osim svih tih upisa koje imaš i koje će očito biti, za koje ćeš dobiti nekakvu pedagošku mjeru, ti imaš sve jedinice iz lektira. Ali ja to ispraviti ne mogu. Pročitaš, dođeš, odgovaraš, napišeš i ispraviš. A kakva kazna? Ja ti kažem da do razrednog vijeća bi ti bilo najbolje da ispraviš te jedinice koje imaš, a dok čekaš tu nekakvu svoju kaznu, ja sam kao tvoja razrednica razgovarala s knjižničarkom i tamo ćeš pomoći u poslu i vidjeti što znači raditi s knjigom. Čekajte, u knjižnicu? Vidi ovako, nećemo sad ulaziti u daljnje rasprave, ja ću ti napisati kad se trebaš javiti u knjižnicu. Evo, izvoli. Dobro. Dobar dan. Slušajte, ja sam došao ovdje zbog neke kazne, pa ono... Dobro, da ti dam neki poslić. Dođi ovamo da ti pokažem što ćeš raditi. Evo ovdje imamo označivače za police. Ovdje je tekst. I samo ih ubacuješ unutra. Jasno? Jasno. Ja i onako imam pauzu pa odoh na kavu. Doviđenja. Doviđenja. Više i upis i lektire.
Ne ulazim u raspravu, ovo će biti dobro za tebe. Ja ću poludit. Već sam počeo halucinirati. Ovo nije normalno. Ej ti, bio tko bio, smioni viteže koji prilaziš oružju najjunačnijeg skitnika viteza što se ikad mačem opasao. Dobro, čekaj, ko si sad ti? Jezik smiri, a oči raširi. Sorry, ali ja stvarno ne znam na što ti misliš. Ili se varam, ili će ovo biti najvažnija pustolovina što je ikda bila. Jer one crne prilike što se o nama ukazuju moraju biti, bez ikakve sumnje, neki čarobnjaci. Dobro, čekaj. Tko sam? Jedinak sam oca Šime. Bio. Onog Šime koji me s dvoje prasaca iz škole izvodi. Čekaj, tebe su prasci izvukli iz škole, pa... Kako? Lipo je to moj čača objasnio. Što će sin Šime Begovića u školu? Da žulja kosti? To može i na stolcu kod kuće. Neće on nikada biti ničiji sluga, već svoj gazda. Pa što će onda njemu, sinu Šime Begovića, školu? Ali meni danas govore da bez škole nema ništa, da je to najvažnije. At være eller ikke at være, det er spørgsmålet. Det er mere præcist for det menneskelige sind. Alle vendingerne og pilene er en voldsom skæbne. Støtte det grebte våben. Derimod hadet og slutningen er overstået. Død. Intet mere. Ja sam Hamlet, danski kraljević. Ja i dalje tvrdim, ljudi se po prirodnom zakonu dijele na dvije vrste. Na nižu, to jest na materijal, koji služi jedino za rađanje sličnih stvorenja, i na ljude odista. Na one u kojima ima dara ili talenta da u svojoj sredini reknu novu riječ. A koja sam ja vrsta? Jesam li ja samo materijal ili sam sklon rušenju? Prva vrsta su ljudi u svojoj prirodi konzervativni, pristojni, žive u poslušnosti i vole biti poslušni. Druga vrsta si krše zakone, skloni su rušenju. Dobro, pa vi svi govorite o ubojstvima, pa šta je vama? Molim vas, vladajte se pristojno. Kakav je to način? Ja nisam u ovu knjižnicu došao 11 godina od straha pred zločinom. Sada, kada sam došao, namirisao sam krv. Dobro, što vi sad hoćete od mene? Ja vas ništa ne razumijem, ja ne znam ni tko ste vi. Mutno je, sve to u nama, dragi moj dobri Luka. Nevjerojatno mutno. Ne daš se ti, Luka. Zagonetka si ti. Možda ćeš se promijeniti. Možda već sutra. Preksutra. Možda ćeš. Hvorfor skal sådanne mennesker, hvad er du og jeg, strande mellem himmel og jord? Vi er alle en smule. Stol ikke på nogen af os. Gå på vej. Kada spavam, ne poznajem ni strah, ni nadu, ni probleme, ni sreću. Hvala nam je tko izumio san. Jedino su tada jednaki i pastir, i kraljica, i luda, i mudrac. Čujete li? Budi se, Luka. Dobar dan. Došao sam po lektiru. Dobro. Thank you.